Papa? Papa keringinan? Ya Allah Gusti. Lain mabur kan itu liangan gawe. Gawe naon sih mah zaman kuari nu karti. Nu karti kudu make duit. Atau makanya supaya menang duit liangan gawe. Tibatan cicing bae di mah. Papa, astagfirullahaladzim. Emang ini naon sih ngomong HP tadi? Allahu Akbar, kalah main slot. Haram, Papa, haram. Pak Ustad, lihat ini Pak Ustad. Nggak apa-apa mah. Sekali doang iya. Bisa sugih orang ya. Sugi. Ayo menang tinu haram mah inget hayang apa dog nage. Mah, lumayan iya orang lamun menang bisa sampai 200 juta ya papa yo. Hah? Biar aku Pak. Stop aja. Arman, judi eta haram Pak. Dalam bentuk naon ge? Ringan taruhan mah haram. Atuh menang gawe geus pugu menang duit halal. Geus pokona mah tenang bae, mama tinggal duduk manis, pasti papa menang jackpot. Laju orang ke jadi jelema beunghar. Pak, tolong Pak, karunya Pak. Tecan emam Pak di zaman Majapahit. Salah ke goblok.